kan bial tu MLA minister ni bok zaum tak te le ZPM headquarters sa kan ho tu te le kan VC thar te le party mi pui helai local khom jong te kan block fuai tu te in vai in chi bai kan bu ma sa chewani hey kan ho tu pa khana soi tiu to thu tha tak tak soi rei ka tum lawa riang hun khua hi in fakom hle mai ka tia ngo pa bial Mizoram le kan bial tu MLA choi moi tu tiro pui tu in han ni hi ro pui ka tia ama san chi bai kan bu chewani chuan hey ke hi min rianga MNF in ka local thi na ni boine ro chuan ZPM sarkar malang na te an thil ti dan te kan ena MNF atangin ZPM party a kalu ta ni ti kha ni lo ti sak tu rin kan yen chewa ten chu ti rual chuan ngo palama khuan ZPM VC din nei don in a riata tun ma chuan VC pakhata kan om thina ni VC pathum a kan om to don ani chu ta chuan ZPM VC din nei don ni na langa MNF atangte Congress atangte pon kan chim na sa ni ZPM a ti kha report pe pa in kan soi ni sela chuan hey kan bial tu minister hian le Mizoram sarkar hian kan bial hian mangai em maya chuta amhangai na dong tu chuan ado theng angai ani ado thenga ZPM VC siam tu riam hun in than ngai lo ti ngai lo no mai in ti fuang ti karing tlat ani ten ke ni po ngo pa khu riam hun hi kan en ton tu ra ni ngo patlang wal helai bial mangai tu ngo pa mangai tu minister kan han ne ya ti ve na chang kan khelo hi MLA in thana te VC in thana te chuan ale peka te chuan ti ve na chang kan kheto ang chu mo ti in when ya hian nang ni riam hun te pon min ron ti har zok te po hi kan ngai anin ka ria a chu ta chuan thei to pa tran min la pui tur te pon kan som cheu ani ka lo me